Kaskol ya kentulang SSA LP School mentakasi ke akad kongsan do President Jokaseng UHM East Jente Hills District syaka opening school week kajongka kaban sedang naduk mentakasi na kaliang kaya seng UHM kalawan ban ya senralang bat kitu ka jongka school naduk kinong peniak jongka school hadu kinoi kai ke baidan lang hagani kasngi play kajongka na kaliang kaseng kelano sinyang kat kabala syaka school kong kajingara bat ka akan turu ikat tu kan ni kina school makin dangai beteng di kambabha kum kina school bat ban yai kiu syaprang to chua u a yan yurkon wa deni ga school week yong pi uman go walai bai walai ti bat uman pile duayo nong ha gadi ke school week bat uyo pile nang ngechat ublai krat u emlang tropi satu UA yang ni urban. Yung session good morning student. And I wish you a happy school week day. The nagaliang yung dap oda gajing kemen wakru haduk kata-kata ha kedi seni yang geni rensang wada ye ga school imaging committee u arrange ya kam keni ga program na ga benta gayong pi ikna school badle kamju ya iman bay man pa wa yo usnaw ya gani ga school weekday yong pi ikon yeti tarwam te ekuble chuchola ya ini ki lokijor go em hagadi dais wamye o timit diga bertuj andre ekuble keluma diwa onga dah jingem lang yung pi ini man ngo gajim bencengan ya gani program news ni the cipenta hajak payo hag ini dedep hagiri sni wa apentip sangat wa wano umano kamu cikis hari por dan berkat yang wanga empem juman cikis lo kamu man cikis lo bah ngaman no kamu ria u presiden yang ga jetbru ulai rap ya gua waduk ya gua stom orang li ha pro gabrihen yutrep yang kecet burung i apok state Meghalaya waro uri tap perkat yang wanga ladam priang ngo kam ya gani benta ngalam to hite unong yarap ya ka citom ke cipa ba ke school week le mango ke nuksa bat i man ito uman kita genong erap awakam hagani benta daga ya ga tega school week na nagaliang tip o mango ke school week wayo we benta ya jar kita talented hapo yang gani school week de hagani isni kampi gi kena bonsen hawalai skor pi bonsen kedek ke pi larangan ke pi kedek te pi sawak sana tang kumple ya gani ke school LP school UP school tuber chokre wada penman go kam gani geransang wa uman go gajingya kun wa piyo ya gete sap talent hagani school weekday hagani ketikman tengah gaya uyong
wan ini dah jing saurit but priang oleh dah jing sau komen but apply api wa kini gesen UHM nado wan ra ya ka dadap ko tu kam wa cisnem how ni Oktober nyau tarik kata first anniversary celebrate ya ka wadap senem go tenado wan ra ya ka i naliang yung i wakit oba hapok ke district i sibon ki kam daerah i ya gi wadu aduk dalai pai i dalai kbi i ya kita ki rangli dicuki hapo ke distrik Iwara Oi wakat wa itipi iwam juk dampi ulai no senyang cha dalong yung long sem yung ki ha ke kujut sitom yung ki tang gawi pi iman i untuk kita guapan cipau hadar te yo i we cipau hadar napa iman i tangkin nong erap karwam te i kam gesen UHM kam kadwa danglai luti go haperdila luti go kamu ngapi i rap i hadok kini klimat le wan i heni wang to wan i umbi ini ni ulai teli da gua burom nangaliang yung man okang presiden but we kon kro wat chong wasa hagwa puskor but wakit wapa yang ni kam but kini gi member wa em ini iwan ini da gua burom wa isna komen i wa pi da piye penman ya kani resang school weekday hari klimat nangaliang i wirap yati kat waye wala dapat le tentu ya gini kena skor wapi kam gi kena skor UMD kita disiplin UMD kita obedient UMD le talent bar intelligent hapok skor hagani skor yang pi kenang wa gajing pula skor gajing perlu persep kita kita yang pi yo pi uman sikit kita gilawe wa pernai yang dari yang ngecnong tau bat gajak beru yang i waro sengcai lai tala pung skor ora pelagi por buwan waya kani ke program yang i ne ke step kani ke skor yang i te e gu blai kamtam ya kinong bot kuya wan lang tu am yi ko pertuj mo kuya em lang waro gini ko bot yo chip ke yang i e gu blai le ya gi be gi pa yang kena kuya em katu kani ngot kuya wan seran yang kon yang ki te e gu blai kerpang kamtam ya pi gi kena skor yang in gi skor yang i atali te kai dasnai ke jing patai kamtam lagi ni ginong ya lamol ginong ikai kaya ka jing tmu ka yang ani ga wik yo pi to kan ni to da khudi ya pi ni ikena skor da do wi ka kelas man support skor yang pi kaya ka ka jing mut ka wa ule ke pi wa ro chtiao ye pi do kelas ka mong yo bila liang ka office le jo em ka adpai chem ka wa mtau him kelas ye kena wa ro aga jing imu ki po kelas ba upure ba pi ya gilen nom pot yang pi to em kam u le sabar kam ong tu wa indoor wa ka outdoor em le wa sabar u cepo yung tala le ma le ya ki kot yung pi po kelas dang refresh kini ga jambe yung pi kini ga le yung pi mana yo le sabar man ka pa le yi ki sport man ga snem ka wing le da jo le ha ni score ka ma ong da ti pa pi kena dengan ni ga jing tu gam tam ya ginong ikai wada organize kini program lang ba yung order yung office la ay go yagi score wata ule gi kut cheki activities yagi kena score kama refresh yagi jambe yung pi dengan dia le pi kena score ule bah pi tap mau ha gini chitiau uto score bi ule bi kita item gua pon lagi item gua kinong ikai tang organize pi kamu ge drawing competition wagi quiz competition wagi pun bagi item ule gi wara gini chitiau ule bi ketele ka betai aku em lang siru waga score lai langgo kamu pura bi gel nongkot dengan bo ya pi kena ule chitam ngapi
Yo bi teng em lagi skor ku perajan i hagini pesnan dep em wakut yang drawing competition. Ina na skor yung ili tala de pai chi lingus sungut akut ya tu ber. Tengah ile haga em ni kena kantam haga drawing competition ku sekai mau draw. Mana sekai mi draw haga drawing le. Yo bi ke prize. Ani fan drawing le ku em kam mai le pepsi ai ga apa. Ke kelas kam ong em kam go drawing. Mana start with drawing nang yo bi ke prize. Nang yo bi ye ke award yo wow ai nang liang ga sokar ni la liang ke skor le. Kaya le pa kamong hadin wana depi ule citiya pura dong yo ile yagi price ku ay nangaliang nong ikay nangaliang score kayo ay yagi price nang ay price dia pi how close iya ganiga program yo i dia le pa hamtam yagi program ku ay pi yo bi kita price kamong yo jadi kena wala cepat ko yo nong kong yo ar ko le tapi kami kena score kamong